Mesasu mo bi akwa baba attention TV nyina nim say eye Pastor Love on the conditions say eye very very critical. Nchemu a ndra ye de betu dwa che say ye Jerry Pastor Love wo eye nsan prison 4 years wo car nsensem bia woni obi e de sikasem na che say Pastor Love we this Canada dodra Abeiku Santana any Empress Gifty trans na some mo de buy no message obe like attention TV na wa subscribe amaye na Mr. Wasanso a share amaye na wo de robin so a person wo bo e wa attention TV mana o ton bibia e hye ba bia obi anton ka wo de bra be bohu de wure kwentua me so de akwa achi ama e wa attention so mo maton kama ama Abeiku Santana e trans woni Empress Gifty no go fine e trans na Abeiku Santana ninsem ne nche mu nyina ne sesi ade Obaapa Christy e wo mu se wo kunu ne wonta wade wakeka kansam na wo so wakeka kabidie na esu sa brede enu kwa se wo de wo mapa papa e koto prison nempo no se yenim se obi ko prison ba na wo beye sofo na enye se wo ye sofo no na wo se wo ko prison se Obaapa Christy ne adwumtofo ni bi antra se agigi sika ankoyi Pastor Love ambafia ahwa Pastor Love beba no criminal mu yi diploma paade wo beji e de fi prison ho aba enti ordinary srede eto eye Obaapa Christy sesi ade wontimi nkase wo oniska saa so na adwumtofo kai oni Gifty to ho wo monto emodiji ntoboa no mboaboa no no mfa nkoyi Pastor Love embrefina emfa asumdwembra wo de me enti Abeiku Santana ebro ne Empress edi ano baba yen mayehwemra yade ya son ene yani ebedi eye Pastor Love echi na ya hwese Obaapa Christy betumi aboa aye bibi e wa asemi ho a ese se oforce na oye bibi because ene o skapa Obaapa Christy ene o ska na you ex husband so o se wa tworo nwoma ma o ska okodam 4 years enya sempa eye Gospel Women Association of Ghana Fraternity Empress okaho monka me join eye ema mom kopesika no ema gospel ajuntufo ema nkwa mema nka ho monka mo humum na mun raise $50,000 Abrante Samuel Mankwa na ode ne ka ema Pastor Love no osi onyi clearing no infim de aka no ontua since 2016 and oye sofo enti we eye the body of Christ oye sofo and former President Mahama Asia sofo nyina oshi asofo wusu bempa so bazo sofo wusu bempa ahye ne honkom so ohu efu adaka se ekura ne nsem but ene President Mahama ema kwan ema sofo wusu bempa de ne sakura to ne so bompa e etimesre Ghana gospel ajuntofo ema no Empress Gifty my your president monka muhumom na yanko api ni emfa sika ne nko sanse sofo endeserve so okoda prison eye ufi prison ba e na abe sofo enya wa ye sofo no e na because o ye sofo ni ade ukotu prison a obeba no obeye criminal ba o ye criminal na ukọ prison na oba e na abe sofo court na a reverse ade no the court na ye no omo so kese omo hwe se man ye sofo odi ase because prison wukọ ni enim se na ye sofo a ade omo de be o omo tie yen somebody de be answer on no omo send me messages iti yesra mo oba no nso yesra mo fa ni die ma no oba no mo hu se oye sofo mamo ne nkasa rough na mo ma ne baby pa ye be ya Empress Gifty ebe lead a raise sika any wu sister Obaapa enkasa Obaapa Christy ne ode bone che no otumi di bibia che mesrewa sesi ano se ne nyame ani onyam adwale wa wanya sika emro sui sesi ade wu ni bi kura wo bi kwa abefa so a wo ma na papa ebebe fia somdwe no mesrewa so obefa kwentwa akram